Šta MMF u suštini interesuje? Da drži dužnika da može vraćati svoje dugove. Ništa njega drugo ne interesuje. MMF je došao ovdje i rekao jednu jednostavnu stvar. Morate uskladiti budžet i morate iz budžetskih prihoda plaćati svoje rashode. Vi se više ne možete zaduživati jer postajete nelikvidni, postajete problematična zemlja. Ali gdje će vlada da skreše troškove? To nije MMF rekao. A ovdje sam praktično MMF ne voli penzionere, pa je on rekao baš penzionere. On to ne, MMF se ne bavi tim teškim stvarima, on kaže to smanjiti. Mogla je vlada da smanji subvencije, a ne penzije. Mogla je vlada da ne smanji plate linearno, nego da plati selektivno, da ukine nešto što je nepotrebno i tako da. I ovdje najčešće vlada se odiju štednje i odiju fiskalne prilagođavanja, ona prosto malo gura prema MMF-u, to je jedna politička stvar. I ovdje vlast u stvari plaši narod MMF-om i to ne samo ovdje, nego i u čitav niz zemalja koje su iz raznih razloga došle u proceduru koju propisuje MMF. U zadnji slučaj je ova Grčka. Narod usklikuje neće MMF, hoćemo MMF i tako dalje. Šta MMF u suštini interesuje? Da drži dužnika da može vraćati svoje dugove. Ništa njega drugo ne interesuje, ni socijalni troškovi, ni razvojni troškovi, ni geostrateško, njega baš briga za to. Baš ga briga za to. Prosto rečeno, kad MMF dolazi? A dolazi kad je pozvan. Dolazi kad si ti upao u dug. Dolazi kad si ti obećao da ćeš taj dug rešavati poštujući sugestije koje ti daje MMF. Jadna je zemlja u kojoj dolazi MMF. Oni kažu da napravite javni sektor održiv. A mi idemo da krešemo tako, onako, ja mislim da je MMF opšti izgovor. Da ovdje će neko biti zaposlen političkom moći i neko će biti otpušten političkom moći. MMF interesuje relacije. Mi moramo imati snagu za strukturu. Mi moramo da kažemo sljedeće. Da li Srbija može imati 3 dobre bolnice i da angažuje 300 najboljih lekara? Ne kaže to MMF. Ili treba najbolji da odu u Nemačku, da leče Nemce, a nas najgori. Suština je u problemu vlada i naroda, ne MMF. Prosto ti si ušao u taj voz i u tom vozu se tako moraš ponašati.